Benito es un pirata que va al mar y un día encontró un tesoro. Lo abrió y estaba lleno de monedas de oro y de collares. Ele armaba cada película de medo, non? Chegaba aquí berrando que son o bonito, la verdade, meus valientes. Pero villa só. Así que non... Claro, eu tiñalle medo porque al verlle aqueles dentes, uns colmillos así, cualquera non ten medo. Chegaba aquí, entrabache no barco e marchabache con 2 peixes ou con 3. E eu dándolle con el remo para fora, porque eu a verlle aqueles colmillos parecían máis grandes que dun vampiro desos. E tomei medo e venga dándolle con el remo. Ele portábase ben, non daba ningún problema. Se home metía medo, papá. Non metía medo ningún, o que pasa é que ele viña envolto en rede, non sabes? Si, se me dá un mordisco e me levan a mão, que sei eu como traballan estos. Aquí en Ribadeo non hai ninguén que non coñeza a este home, que non coñeza a Benito. Tiña unha intuición especial. Eu que sei que meu pai me dicía que en quen falaba con Benito sempre traía un peixe. O que moitos non saben é que realmente o seu nome non era Benito, sino que se chama Avelino. De feito, así é como obra no padrón municipal de habitantes do concello. Se non lle seguía o conto ou lle chamabas Avelino, puñese como unha fera, ciscabache o peixe todo e non che falaba nun mes. Que se non está loco, faise. E vive bien. Carajo. A mí non me fastidiou, pero algúns. Eso fora o día 7, na verbena. Gravitara e subira por a fachada e puxeron a bandeira pirata. O certo é que ás veces pasábamos un pouquinho. Sei que tiña algunhas denuncias, incluso tuvo un par de noites no calabozo, e mira que cheiraba, pero bueno, aguantámoslo bastante ben. Bueno, el tema era con as constructoras, iban detrás del, bueno, en principio non sabíamos moi ben por qué. Os últimos estudos da IGAIN resistan uns mínimos históricos tanto nos bancos de Sardiña como nos de Bocarte. Non é que che diga eu, é que o tes. Móstrocho. E por qué? Polo gusto das autoridades tanto polo ladrillo como polo cemento. El Beni, la polla. Yo no he conocido un tío tan grande como ese. Pensamos que podía ser porque entorpecía bastante as obras, aos obreiros, e rompía bastante maquinaria, parece ser. Pois Benito tense que dar conta que non pode seguir axudando a seus mariñeiros. Está acabando ca ría, co marisco, co pouco marisco que queda na ría está acabando. Benito decían que estaba tolo, pero a min cállame moi ben. Que traballe, como facemos os demais, tanta leria. Hombre, ese tío es un verdadero Quijote marino. Encantaban as rancheras, entonces poñíanlle unha, poñíase tolo, pero tolo perdido, bailábalo todo, a mí tamén me encantan, entonces os dous, bueno, pasábamos lo pica. Teníamos pensado hacerle una fiesta pirata, así en plan medieval, pero non sabemos nada del. Armábache así o cisco cada 10 días, pero agora a verdade é que xa fai 2 meses que non o vexo. Non sei que será del. É por rapazó, eu que sei. Quen sabe onde andará. Andábame detrás, non vos vou negar. A min andábame detrás e... Mira, vouche ensinar unha cousa que me regalou e conservo. Mira, este colar regaloume el. Era un home que non sabía aceptar un non. A verdade é que ríaste moito, pero... Ti ves a mi casa con un pirata. Que vaya no es lo mismo si pirata. Ahora que piratas, como te digo, somos todos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, vas a tener que llorar. Llorar y llorar, y llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.
caballero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda.